One yemopa. Ubenantia frifie. Sawo kowo. But adwempone wo usunti. Wo ma. God bless you. I am standing here as a woman of God. So you are. And the CEO of spiritual. Yes, sir. You will die. Communion wine, Janine is smooth. My head sweat, man. Above what enemy here, Jesus. Be connected to Tabi away. Any asa, a friend send that here. That's the mother egg. Yes. When it be a was sham say. Now we're screenshotting me. Yes. Now what to a mina, and the chef for. Some me at Kase samopa. Monfa waduro. Monfa woma. Monfa bokiti. Emfa. Owa na opewu. The communion wine good for ma. A young moja. And I'm sure. Send your more pen me. And then me bamuja. Jesus. Say more dates now. Omojan sene. Yes. Omomojano and sene. Jesus. Upel. Wumpel. You will die. The king, the queen of the spiritual. Oh yes. When we talk, Oh yes. it is settled. Oh yes. When we talk, Oh yes. it is settled. Because the power pass power. Power pass power. Abuja say the beef no akwa spiritual chese enyasem ketwa kra se di agrada so de eye bible mu quotations ababe kese no enyasem ketwa se na brown pe onfa eye wodro woma chese bokiti ni na de odi be bia na nya dia the cases na oma no ebefa akwankyere be bia na nya dia be ye adwuma chese agrada eden reply abema eye na brown eye dam na pia so eden reply abema na brown chese ne akwankyere be edigu eye agrada ene dam na piaso no chese agrada reply no ye be call na yakwakohwemu ba make sure say obebi on subscribe button no na wemia eye bro na egwonche no like video no so na bibia enye kama pa agrada chema say ono ene ye CEO of spiritual no into ono de obeka no ene final enyasem kitu se na brown pew on pew obewu ama chese ensem ene mpaebo a chese omobo asoro ho nde no ano oti na ni nanom be kone akwakohwemu but ye kan enkohwe ensem 1 or 2 bi adamon de ba abonten afi ye ba na afi de eye agrada so nsem no yakọ ne yakwakohwemu ye na ni nano eye ensem bia na etwagu ewo social media no so ma mingege ko ye interview o GHPH na o chirim se ono anachese na omana na brown week e send ne momoni ade na brown be reply no ana okotwe agrada so bi shem se agrada krampo ema ne biada abusua eno na achese ma agrada so bufu ya obabo ntse se wo na brown wakacho say we the biggest enemy inti member social media no so mebo ni din biem so adentin ana bebo ni tin ebiem so na brown esa tam ne picture ekoto Facebook ebra o yare o da yare mpaso inti na ese ekwambia so no so bewu amodi ne eye ni funu picture aba to social media no so amachi so bia so ehu asem yo bekan ye ene ma eye na brown so koku paya ene adwumre na okan na adwumre na brown so ene eye Santiago Beso life etutu bi mane agrada pa na de tinye no ena chese wo se ne sadia obeye akwankyere na anadwunum na mu no wo se engine room ho ana na woda na oye ne nyoma nti ade chenye no na wo se ode eya akwankyere go form na akwankyere na odi go form no abusua na anu odin papa communion wine ena tami owu ana chese ayewa ne yakeka boom ana chese ye de eya akwankyere na sa video mu nya bi hwe ya abusua mesere so be comment channel no so akope bi ahye because na akwankyere no anu ohye na brown ye wie no afi ana chese ye agrada so e dey reply ba na diamond ene dey kind reply ne ba nti eni kan kwa diamond sensem diamond asem obekan ye after say eye ensem wi na ebeto odwa no na chese eye brand bi awo ana se fake account bi awo eye social media no so aye friend real Dombeli ono ebetwa se bi edito say it's funny to me how Asibi can curse everyone else but not Capito enya wanwa ana chese osere say ene wanwa say eye na bro betumi akese obia wo social media so but Capito a otimi eye bold ba bonten ebeka se ono Capito ni na bro adama chese eye abofra otwato ye fe no eye juju no na bro baketo no eye ne banti ohia die ne no o se no krampo na bro ntimi embo ne dua nanso osore ya na obro nkrofo edua wo social media no so eno ana chese diamond apia kwose ye ebetu ni page a ono so de caption eto so diamond asem o kan no say
asɛm no ɛnyɛ nwanwa ɛna ɔsere or say, but on a serious note, my grandpa's angel said they diverted the curses straight to the intumago in her stomach and her children. Oh, if you can see, you know it's back to sender straight up. How can a woman be cursed demons and principalities tormenting your miserable life? Mumu and I just said damna piazo ebetro assassin we edeto wa uchrema and one say Nana Brown utimi a curse will be but a capital do to me and curse because asem a yellow create it's not to mean curse a capital. Now on no shadiana ne grandpa at just nana odi for mensa and the angel about the catch and say no mena just Nana Brown do me an answer quancho yenina nina a corner banner semi producer or sending yam so and then banner just one woman dano and I just we are or chair say the den crampo and I will say or more demons in the principalities I will be to me sorry at the etium and I just said damn napia a church or sassing at the atua just nina and yasim kito crana abusia and then uncle was also at the against for a buyer not just a yasim kitwa nina no a year and sembia video bi a chese damna pia ebe posti ye no be posti ye no na chese ono so kire tami ewu kire se Nana Brown timi fa tami ewu ehunahuna no e social media no so na chese caption ode to video a obe no so no o say asibi bodam for braha my grandpa's angels diverted all those pronouncements straight onto the intomago in your stomach. Sia, can you curse demons and principalities? Sheni Jimmy bi ana chese ni na no na o sere na chese ni na o to edemane eye Nana Brown. Abuso wie no video na ode eba ye no me hwe video no eba e beto aso. Mon frère, the new Don Papa any Empress Lupita mame asibi ni dauda mo se mo ya bodamfo tami ewu den kame woni factory wo mfi o tami ewu factory wo hwehwe bebie wo Ghana mi fie mo tami ewu hwe just look at how big and juicy they look ntimi en fata mi hu rehura mi o o wetim de na me demon and principality to say me demon o hwehwe demon and principality na wo Bible ni mu na eyemia so de tami ewu ebo mi dua jama wa bodam won edam na wa bon me mfa nko psychiatric ate me mfa nko pantan o sa salam down there no ne nko sa wo adwen mu yare na wo yare wa bodam edam na ba wa wo so na adi gina hwe wo ntomago se bodam ni a o ti agbegbuloshi baller so abegina tanye na me bo mu dua na unni mfa ne bo wate kwasia unni ma de afre ni dua bo wo unni ma de afre ni dua bo unfi me ma me na akire unyansa na wo ti wo na unni peace na unye bi so da na wo de ewu afia asase so oba fun tantan so bi se no ne akwakuti e dia ba chese dam na pia kire ma chese se de Nana Brown ene ni kusanse gom ye Don Papa ene ye Empress Lupita chese gofo mienu yi betrani ukrom aye pa na enyasem ketu ndwane bi o menno ano na chese enyasem ketu akra na ye fi bi eye Lupita eye recipe na no den ise no chima eye Nana Brown ene ni kusantiago akwakoye eye Don Papa ene eye Empress Lupita ana chese omode tigana ha na uchema chese eye tami ewu no ono o factory ni bi ewo ni fie eho na idua na kese die chese agono de efe eho na chese tami ewu na nkasa wona ontimi fa tami ewu no emehunahuna no social media na we enye duabo Nana Brown timi mboni dua ema ninye na obi a oye demon na oye principalities te so ono eye dam na pia no chese ono beden na ni duabo no kwampo etumi aye adwuma ewo ono eye dam na pia so a chese eye diamond na babe kasa ensembu na na busuam enya asem keto agrada de no afei ane ye beko but mesro se ni di mo be mia subscribe atem no na wa mia eye bro na awonchen like video no so na bibia enye kama pa ene agrada the reply no command wa sorry them yes I sorry them no command but answer na wo be kwa sorry no oko screenshot Nana Brown enram na kwantwe na wo ye no picture and the beto on the page ana chese o ma caption picture na da so caption so na da so hwe at today's TV life na o hwe asem o kire ya o say efu 2024 na chese o de eye fire emoji na o de eka ho that means efu no minim say efunu no pese o twiro say efu say if mentiase but ni na mu no akada so dia o de ebeto ho no na ebusua akwakɔhye e de abano na ebusua asori dem ho na chese agrada we nkwa de enyo no nko ana na ebo mpai no ne na asori mani ni na ne asori mpanifo ene chese ye ni kunu angeles ya no maka bom na ensempo
pa ne tons a ti so mo hro edi gu na brown so no abusua ano dem pa wutimu se agrada na ni abre wo se on twem mana na brown pa onfa woduru wo ma eye bokiti chese den okeka bom krampo anya de befa enya adwuma da ko ne de eye de obekọ onya kọ eye se okwako wo a ahwia omba a chese ni na agrada eni abrigidi pa o se nkofo bi o me ni enemy nti kwan bia so na wo so mugu na ne hoto no na enya na banko ana chese ono so ede eye bible mu quotation no ekese no ebo mpa igu no so apia bibele ka so eka ho bi e ma chese eye agrada chechinse mu ye power na aso ede mo ede mpaibo a enya mpaibo kitwa ano odin o se CEO of spiritual abusu ayenti agrada ensem no yeba yebeto aso cause my enemy must die my enemy which na ho. Are you ready? Yes. Cause my enemy. Mike, no, they told you, don't change it. Okay. Don't change your mic. Okay. Cause my enemy. You must die. You must die. Can you stop? Cause my enemy. Cause me town fue. I was so woman and you will die immediately by force. The bones some what's it there? My town for one person will make you so here. Or town for one person would dig a so here. Check. Famsasi ubo kasa me tamfo wo pesa wodi me so hene wodi yare di me so hene wodi wohia di me so hene wodi ajeje di me so hene wodi esu di me so hene empire we ni awote ho no na Satan na abo pa woman power. Oh yes sir. Kasa me tamfo wo pesa wodi me so hene wodi ahyiase di me so hene wodi esu di me so hene wodi atete di me so hene eni etie diaba no wose mo fa umra manim wose yenya dai mo fa umra manim yamfa wo onya dai yamfa wo onya dai kasi Yehowa wose mo fa umra manim na mo meku won Monya circle sa Hazidi yaba shaka yaba. Yes sir. Shaka raba rekata raba andara yaba rekata raba azidi yaba shaka rakata yaba rekata raba Yehovah cause you must die. What's in a matamfo one person would do on so hene no what time for person would do so hene one for umra manim ya fa mo mra ya nim na mo meku won na ya go mo dai are you ready to kill them cause I'm ready yes what time for biara one pay me here one pay my money one pay me soup one pay me how what some say ya fa mra na ya kuno yes way some vampire mikuno pray Psalm 41 verse 5. Osomia ye go wura mo kosi Christmas. Yes. Oh yes. Now what time for be out na ni nyi ye nhira. My God. What time for be a won pe wo kan ko. My God. What time for be o pe woni mguase. Yes.
onipa bi a wasɔre abrabɔ so wakyɛ yɛbɔ wɔn ho mpa yɛakyɛ yɛwɔ gyedie sɛ deɛ yɛbisa firi awurade bi hɔ bi awurade wayɛ nea ɛkɔ wɔ mu nipadua mu no wɔn nkɔ na wɔn nim but ɛnɛ ayɛ last Tuesday of July yɛkyina Yesu mogya ni mu say from now to Christmas ɛwɔ sɛ wɔn tumi firi asase so na yɛhyɛ bere tumi pie na yɛyie die tumi pie hɛ yɛwɔ nipa bi a sɛ wɔanwu a wonya wɔasomdwe ka. There are some people, they are born to be wicked, and the wicked of the wickedness, he or she must die for it to come at end. One month, Psalm 41 verse number 9 was in the madam for pampa. Psalm 41 verse number 5. Psalm 41 verse number 5 was in the madam for kasame ho bone say na matamfo kasa me ho bone say da ben na mawuo ha na me din agyira awurade asem bi obi ti ase was da ben na siama bewu da ben na grada bewu da ben na brother wo bewu da ben na sister wo bewu verse number 6 was 5 for her was matamfo kasa me ho bone say na matamfo kasa me ho bone obewuo from one court to another court from entro another to entro another obi tamfo adintrato no so ama wonu madura wu obi tamfo adintrato no so ama na wale yaku obi tamfo akantie tia na brapo ama ne bibi papa onya ye asai watamfo wopo yare no amane no wohia no esu no eye wuwo na wo hwehwe na sa wo peye wo dia they will die first. matamfo kasa me ho bone say da ben na mawuo was in your pesa wo ba ma yi ase no wono na yi ase eni be francho what for person who were ye no and ye na yase and I'll be life they say what for what power word was here no and ye na yase and I'll be frank matamfo kasa me ho bone say matamfo kasa me ho bone twen naka ede ne beba say ne wadidi ama ne biadie ne wama na dwuma ye the woman at the ashe, the woman into my friend, near what Catana de Jasso, and all of us will power home to my Peter was a question. That's already yes, would it be a Catana de Jasso? Now, person will you mean a Jato? Oh, yes. Kasa brade yes wodi pa biara sa wo yo ba sa wo yo bema na makata na deja so na ene opese wo yima deja to ho awrade ai oh yes ni na deja da so na wo akata so obi adeja ye ni mukwase Yes. obi die yo hia Yes. obi die ya mane obi no ni ba bi da obi no ka kura na won to bi da trotro mu e na otena nanso wo kata na adeja so wo ma ni mo nyam ba ne ho but enne ani mo nyam na wo ba ne ba ne ho no wone nanim guase no opeso de brɛ wo ka se ebi nsida pagya wonsa na kanyame ni hɔ ka se awurade yesu wone pa
biara awo what as a force so amakata de deja so awo person wo yima deja to hono sa me bomb nsam na me bomb paya wasam say sam crofo no ya fa omomada na ye nku won eye nku won ye nku won sesia mo mungu na ya won toye na ya won toye na ya won toye na ya won toye what's my one tonsi one so ma wo wonya den and tonsi one so what's ewurade pega won sasa Yes, sir. hwe kasa ewurade yesu wana wo mo mpemi ye wana mo pese masafu egu wana mo pese menim ku ase wana mo pese owo faye wana wo mo mpeni je wo yaware wana mo pese ye adwuma be ye yie wana mo pese ye nsa no sika be gina wana mo pese ye nsa no sika ebe gina ha wana wo pese ye be wo ba wana mo pese ye benya ni monyam wana mo pese ye benya ni monyam wana mo peye fiase wana mo peye abayansam wana mo peye court nsam kan bible na mama what's my one tonsi one so what's my wonya day tonsi one so ma won sanu kwa asama do ani kan eti why na kan say bible mo ye nkum kai Kobi mami. What's my one tonsi one so? What's my one tonsi one so? Ma won sanu kwa asama do ani kan. Ma won sanu ko asama do ani kan. What's an ansamoni? Hey. What's my woman sanu ko asama do any kind. Bibi besi. Yes. Where did I say you want to be? What's the assassin so? But why you tears your war? Yes. Any kind mono. Asama do have a certain because no amount of adani, no amount of contamination, whether you like it or not, whether our God of heaven, Yes. Yes. Na ajamu. Oh yes. Wonye mo pa. Obenantie frifie. Sa wo kowo. But adwempone e wo so nti. Wo ma. Yes. God bless you. I am standing here as a woman of God. So you are. And the CEO of spiritual. Oh yes, sir. You would die. Oh yes. It's also and someone name. I will so. Also, kasi samopa. Mo fa waduro. Mo fa woma. Mo fa bokiti. Emfa. Owo na opewu. Yes. What's if you say? And somebody will move. And someone will move to talk. Abro will move to talk. And someone names. Adwempone ne dos. Biye bi ma wa ya kai. Obi bua wa ya kai. Aya adwempa fa wo bi ho. Dai adwempone no. Was it efri say and someone ne e wo so. And somebody will move. And somebody will want to be. Na ni science no ama ensambone wo wotena bia so you don't deserve to live. Oh yes. Hey guys, what the pan somebody wo so na somebody wo mo asabie ko awie ya wudi wo
bibia wodi wo sa wo se wo dwe wo ho ya ma wo fa wo nsamone entena wo man mu akoba sa baby a wo be gina baby a wo be ko ya wo be ye na asay na enome na eduwachi sa bi pano ensesa wo tena sa asasi su padie ye tu ha Number one. Yes. Asasi so. Me say ya head ya tu no ha. Ya tu. Agba de sa obi a woni ba bi te. Oni dan. Woni nam sa. Wusunsom no. Asasi so. Onka ho. Oh yes. Obi ti mi wu 6 months. Ansa no wu. Awurade se won samoni. Oh yes. Baby, I will bet. Oh yes. So you don't deserve to live. Oh yes. Upel. You will die. Oh yes. Mama one. What's in somebody won't then somebody won't Tinabia. There's somebody won't Tinabia. Namidia. Namidia. Let's so friend Yankupon. Yabaya. Kasabua. Kasabua. Na yedie. Yabaya dai. Kase power pass power. Power pass power. Oh yes sir. The king, the queen of the spiritual. Oh yes. When we talk, oh yes, it is settled. Oh yes. When we talk, oh yes, it is settled. Oh yes. What's the media? Best friend Yankupon. Yet, best friend Yankupon. the best friend Yankupon. Now obey Jimmy. Now obey Jay. Radia said. Now what would you be? Oh yes. Peter was up. Oh yes sir. Kasametanfwe. Metanfwe. Meba. You bet say I can't for the reason why in here. And never. Yes. Omupe, omupe. Yes. Omube. Oh yes. Obi ya born now the Nikojina court. I was all born a quiet. The Yatanfwe and the ye cool me. Kasametanfwe. Metanfwe. The Entia. Yetia. Medewaba. Medewaba. Ahimwa kasiye. Ahimwa kasiye. Yesu ahimwa kasiye. Yesu ahimwa kasiye. Awurade ate ase. Awurade ate ase. Sese wu. Sese wu no. Na me ho tome no. Na me ho tome. Wose ensemone. Wose ensemone. Edoso. Edoso. Ewo wo ho. Ewo wo ho. Ne santi. Ne santi. Baabi a wo betena bia. Baabi a wo betena bia. Ensemone beba ho. Ensemone beba. Baabi a wo beko bia. Ensemone beba ho. Ensemone beba. Asama wo beka bia. Asama beka. Ebeye pone. Eti ni santi. Eti ni santi. Awurade de ma amame. Awurade de wa amame. Awurade de wa amame. Awurade de wa amame. Saminku. 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 Ompaye ne kuno. Yes Lord. Haya. Haya. Hiba. Haya. Hibo. Haya. Hiba. Haya. Hibo. Haya. Haya. Energy. Hiba. Haya. Hibo. Haya. 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 Hibo. Haya. Hiba. Haya. Hibo. Haya. Haya. Hiba. Haya. Oye. 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 Psalm 109 verse 9. Yes. I homa Mrs. Ya. Wase ma omumana ni nyanka. Yes. Psalm 109 verse 9. Psalm 109. That is the spiritual number 99. Yes. Verse number 9. What's in the manya risia? What's it day? The manya risia. Urade. Hey. Kase watamfwe. Watamfwe. Sawupe. Saupo. Sawupe. Saupo. Wo mabedani awusi. Wo mabedani awusia. Sani wo pema ni nguasie. Sani wo pema ni nguasie. Awa pria. Awa pria. Aboni adokuru wi. Aboni adokuru. Wo boni nti. Wo boni nti. Wo mabedani awusi. Wo mabedani awusia. Yes Lord. What's man nani risia? Nani yire nani okunafo. Eti sa wo ye bema. Wo yire ba ya dan. Bedani okunani. Na wo ye oba nso he. Bedani awusia.
the same adequate. Yes, Lord. So abusua no ane yakwakwhwe edi aba na yensempi. Yes, agrada chima ensamone ne bone anadokro eye Nana Brown etirimunti no. Afi we die from now ekopem December we say Nana Brown etimwu na wonya na sumdwe one eye apia biblical. Cause nkrofo ni bu a nipa no wanwu a na chese wasumdwe pa de nya dia ubenya enti no ye bompa ye se Yakopon empam eye watamfo. Bompa yes Yakopon kumatamfo na menya masumdwe forever. So abusua wo share dress na agrada dress na wo share eye poma ekura na wotimu se nyasem ketwa kra Nana Brown de no ye different agrada so de different. So we de na ekokọ we so de fita ana kokọ so ka ho tine se akwakoye ode ma memfansi ho ana mankoke kansem bia maso be se wa. So abusua no ane akwakohye eye agrada so ensem ade aba wo se opa fa bokiti o fa wo ma fa waduro fa den kekani na bobom na be ya wakonkyere enya de be fa da. Yes ono de wonya kana asem awie awo no ko a omba obewu ono ene spiritual CEO a chese waba abonten aba be kan ensem ede ato. So abusua reply na bibiri na twen se agrada baba reply Nana Brown na kwankyere be no na chese no anamakokofa ede abremu no dam na pia so yehun ono so ne de aso chima ne na odi for mensa so ne Angela baba kache ne se nyoma chese Nana Brown ni nanom sa enyoma ni na ebekọ ne bana 7 period sa o se ne yem ene ne bana o makani na chese utimu so bia anya na anyo so betwe amane yonko social media no so Nana Brown say waye wi anya de obekasa na ne engine room hono ana chese obo adwuma ni na kama ana chese ode eya kwankyere no ebegu social media so mo bi ehu because asem na nkasa no ana bibia eya agrada tena ye ebo no wuo no chese eye social media no so nte wo so no so betena social media na ode nsem wi ebegu ho. So agrada so de adamakotam ede abremu no. Yes, woman tender no ajesu se eye woman power na chese eno ane akwakohwe ede abagada ene na asoremba na sofo mpanimfo ne kunu agelasiama ene omama kitahu ni na instrumentalist fo ni na omakabo mabompaye ene etia Nana Brown ene ni kunu Santiago achese yakwakohwe ede aba. Make sure so be me subscribe at me no na me eye bro na e wontie no like video no so na bibia enye kama pa abusua ha ana me de ubesi we eye Prophetess Ajua Tiger versus a woman tender woman power CEO of spiritual one woman commando agrada chi abusua no ania yakwakohwe ede aba no aha na mdusi makraw.